esegqokele impahla lezi ezishiswayo lapha lezi abayisike kimi ngigqokile Caba yonke lento iyakhandwa. yakhandwa bese uthi unedlosa ngithi yabona so uyabona ukuthi into kaSathana because it's manipulative and ngiyidesire yami ngiyugobela ngithi mina hayi angifuni ulongi lapha abantu ngcono amathwasa ngiyakwazi ukucharge 45,000 ngiyakwazi ukucharge 60 for umuntu oyi1 yabo Uke wakutshela ukusa. kusho ukuthi yini oyikhulumile kungakasi for the day ukuthi izinto ezizokwenzeka namhlanje uke wayikhuluma wayibiza yabo lo ubiza amathwasa ukuthi ngifuna ngena amathwasa lofana nalo webusiness yabo uthi ngifuna le shop le kube busy ngena abantu usebenzisa the same principle mayishunqisa abeza abantu still asingabi dry nje awangena ama customer but ipower ila in the tongue because lisho kanjalo iBhayibheli mafundo uProverbs 18 verse 21 the power of life and death is nomuntu ofuna ukukhesayo mayethi ufuna ushayiswe imoto namhlanje uzobe sebenzisa the tongue yabo so most of the time ama Christians